Umugoroba mwiza mwebwe mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Uyu ni umwanya rero tugiye kuganira ku makuru ari kuvuga ku burasirazuba bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ese izi mpunzi ziri kuza uruvunganzoka ziza mu karere ka Rubavu biri guterwa n'iki? Ese ni kubera iki zikomeje kuza muri iki gihugu cy'u Rwanda? Kandi M23 ubwayo yari yatangaje ko itanze amasaha 28. Ese kuki uyu munsi barwanye? Urabivugaho iki? Uno munsi ku rubuga rw'urugamba, ku kibuga cy'urugamba uko byagenze uno munsi, ikigaragara cyo nuko uno munsi M23 yatatse. Gusa yatatse iza gutsinda, yavuye mu kibaya cya Kibumba. Aho yavuye ku kibaya cya Kibumba, biriwe barwanira hara ku dusozi twa Kanyamahoro, baraza baraharenga hose, baravansa bagera ku kibuga cy'indege cya Goma. Kibuga cy'indege. Gusa wenda icyo twakwibaza kubera iki M23 yatatse kandi amasaha yari yatanze atari yakagera. Nicyo twakwibaza. Icyo ni ikintu dukomeza gukurikirana cyane, amakuru nk'uko dukomeza kuyabagezaho rero nabyo muraza kubimenya mu kanya. Ingendo rero zikomeje kuba ingorabahizi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ingendo zikomeje guhenda cyane ku buryo nko kuva aho intambara iri kubera kugira ngo umuntu agere ku mupaka umugeza mu karere ka Rubavu, bari kuvuga ko biri kubagora cyane bitewe n'amasasu y'urufaya ari kuvugira ariya mwakariya gace. Ni ukuvuga ngo abaturage bose urabona, abaturutse hirya za Sake, abaturutse mu duce twose turi inyuma y'umujyi wa Goma ndetse n'abari mu mujyi wa Goma, bose baraje birunda hano mu mujyi wa Goma. Impunzi zose ni ukuvuga ngo zaraje ziraza ziza hara mu mujyi wa Goma, kuko niho hari hasigaye ubuhungiro honyine gusa. Icyatumye abaturage baza kugira ingendo nyinshi zisoka muri uno mujyi nuko muri iki gitondo, ubundi byahereye ku munsi w'ejo, gusa ejo ho ntabwo byari official kubera ko hinjiraga abantu bari kuza mu mahoteli mu Rwanda, zari ingendo zisanzwe muri zari ingendo zisanzwe. Ariko uno munsi ho icyo twakwita ko byabaye official, abantu benshi bikoreye ibikapu, amamatera n'amahene n'ibiki, baje binjira mu karere ka Rubavu. Oya, nk'uko babibona ku mashusho rero, abantu benshi babaye benshi ku mupaka hariya mu karere ka Rubavu. Abantu benshi bari kuza ubutitsa bitewe n'imirwano iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ese wakwibaza uti kuki M23? Tuvuze ko ari ratangazo twari twaboherereje ejo, nk'uko mwabibonye, itangazo ryavugaga ko ingabo zose za Kongo FARDC ndetse na mitwe yose ihuye na FARDC cyangwa se iri gukorana na FARDC. Ubundi hariya imitwe ivugwamo harimo bari abarwanyi b'Abawazalendo, FDLR, Mai Nyatura, bifatanyije n'Abarundi ndetse na Sadeke. Baragiye bose barikusanya bari hamwe, bifatanya n'ingabo za FARDC, kandi ndakeka na UN na UN. Kandi ikigaragara cyo aba basore bo muri M23 cyane, mbese icyo twavuga nuko M23 yari yabanje kuburira abantu bo muri Loni, irababwira ati Loni haba Sadeke, nta kintu turi gupfa muri urugamba rurimo kubera hano muri ubu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Baza kubabwira bati mwebwe ntacyo dupfa, ariko muraramuka mutugabyeho igitero turaza kwirwanaho. Icyo kintu kumva ko hari umusirikari wa Loni ushobora gupfa cyangwa se wa Sadeke ntabwo cyaba ari ikintu gitunguranye, kuko ni ibintu M23 yari yatanze integuza ibabwira ati
mwirinde ariko se ikindi kibazo wakwibaza M23 ni gute nta bwoba ifite nyuma y'uko ikomerekeje abantu cyangwa se bari abakozi ba Loni bakoreraga hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Urabona ku munsi w'ejo hagaragaye ko ari abantu barenga 9 bakomerekeye mu akara gace ko mu burasirazuba bwa Kongo bigizwemo uruhare n'inyeshyamba za M23. Gute batumva ko kuki batumva ko UN igiye kuzana imbaraga zidasanzwe kugira ngo irwanye M23? Impamvu M20 bitayitera ubwoba ubundi yari yabanje kubaburira gusa irababwira ati twebwe tuzirwanaho umunsi mwatugabyeho igitero nimuramuka mutugabyeho igitero ni ukuvuga ngo bari abasirikari banakomeretse. Ni urugamba rwabaye ku munsi w'ejo rwabereye hariya mu gace ka Sake aho bavugaga ko abasirikari bose haba ba FDLR n'aba FARDC bose ngo bagiye kwihorera urupfu rwa Peter Chirimwami. Ni rwo rugamba rwabaye ejo kuko urabona muri kano gace ka Kibumba ntabwo habereye urugamba rukaze cyane nk'urwabereye hari Isake kubera ko Isake niho bavugaga ko bagiye kwihorera urupfu rwa Peter Chirimwami rw'ura General Major uriya batangaje ko yitabye Imana ejo bundi mu mirwano yabereye hariya Isake ejo bundi kariho yaje gupfira bakaza kumujyana Kinshasa. Ukivuga ibyo mise numva ukuntu amakuru yiriwe acicikana avuga ko iziranye shyamba za FDLR nazo zigomba kugira ubwoba cyane bitewe nuko umuyobozi wazo yapfiriye muri iriya mirwano. Niba umuyobozi wa FDLR yaguye muri iriya mirwano kandi ari wo mutwe wari wifatanyije na FARDC, ntibigaragaza ko cyangwa se ntibishaka kugaragaza ko umutwe wa FDLR nawe ugiye gucika intege bitewe no kwiha gufasha FARDC mu bintu bitayifitiye inyungu, cyangwa se yari izakomeza ibafashe kuko hari ikibizeyeho. Ubundi impamvu FDLR iri muri kiriya gihugu iza gufasha FARDC mu buryo bwo kugira ngo ikomeze ibone ubuhungiro muri kiriya gihugu. Ubundi nizo nyungu za mbere FDLR ikura muri kiriya gihugu kuko iramutse idafashije FARDC bayirukana ikaza ku butaka bw'u Rwanda aho yasize ikorera amahano. Urazi ko FDLR banze kwemera ibyaha bakomeje kwigomeka. Gusa wenda icyo navuga aho ndi kubona aho biri bukere baraza kwemera kuko none se niba M23 yamaze kugota uriya mujyi wa Goma kandi aba FDLR benshi bari muri uriya mujyi wa Goma, ni ukuvuga ngo inzira bagomba gusohokeramo yakabasohoye bava muri uriya mujyi wa Goma. Usibye inzira imwe isigaye yo kunyura mu kiyaga cya Kivu. Ingendo z'indege zose zahagaritswe, nta ndege yemerewe guhaguruka cyangwa ngo igwe. Oya, ikigaragara cyo ingendo mu akariya gace ni ingorabahizi kabisa. Ingendo mu akariya gace ni ikintu kidashoboye kuboneka kuko ubu ngubu n'ingendo zo mu mazi biri kuvugwa ko nazo imipaka yabyo igiye gufungwa. Ni ukuvuga ngo buriya FDLR yo iraramuka igumye muri kariya gace M20 zamanuka iyisangemo cyangwa se baziyahure baze mu Rwanda. Nibyo nakubwiraga iriya mitwe mitoya nka Wazalendo na FDLR bafite ubwoba bwinshi cyane bugaragara ko umutwe wa M23 ushobora kubigarurira mu gihe FARDC ishobora kuba yisubiriye inyuma bitewe nuko M23 ibagabyeho igitero cyangwa se ibokeje igitutu. Ni ukuvuga ngo ubwoba bwo ni bwose kuko ubwoba ntibabubura kuko bari kugenda batsindwa kuri uru rugamba ruri kubera hano muri burasirazuba bwa Kongo. Nta na hamwe bigeze batsinda, bari gutsindwa, bari gukubitwa izakabwana batsinzwe kuko amakuru yatugezeho twagiye dufata kuva kare nuko abasirikari ba FARDC nabo ba FDLR batangiye guhunga
batangiye guhunga bakoresheje inzira y'amazi, abandi batangira gukuramo imyambaro ifomo, bakuyemo ifomo ya gisirikari batangira kwambara civile ngo baze kwiyoberanya mu baturage. Ikindi kintu noneho umuntu wakwibaza ati se ingabo za M23 ko ziba ziri kuvuga ko zishaka guharanira uburenganzira bw'abaturage bariya mu burasirazuba bwa Kongo, ese buriya koko nibyo baba bashaka? Baba bafite intego yo kongera uburenganzira bw'umuturage muri kara gace ka k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Cyane ko uyu mutwe wa M23 ni umutwe watangiye bawita inyeshyamba. Ubundi aho bageze nta nubwo twanagakwiye kubita inyeshyamba, kuko ntabwo ari abantu ari abo guhungabanya, ntabwo baje guhungabanya umutwe, ngo baje guhungabanya umutekano wo muri iki gihugu cya Kongo, ahubwo ni abantu baje kurokora ubuzima bw'imbaga nyamwinshi. Kuko abaturage hano mu gihugu cya Kongo bakomeje kugenda bakorerwa iyicarubozo, babibwira amahanga yose yarabimenye ko bari gukorerwa iyicarubozo, bari kugenda bakorerwa jenoside. Leta ya Kongo ntiyagira ikintu ibikoraho, amahanga nayo urabona ari kurebera, nta kintu ari kubikoraho. Mbese ni nka bimwe byatangiye muri za 1994 mu Rwanda, abaturage bagenda bakorerwa iyicwa rubozo, bicwa urubozo. Tudatinze reka tugire ikintu tugarukaho kuri iki kibuga cy'indege cya airport cya hariya mu gace ka Goma. Kino kibuga cya ino airport yaho ikaba yahagaze cyangwa se yafunzwe, bitewe nuko icyagaragaje ko yafunzwe ni indege ya SADC yari ije muri kara gace, ije isa nizanye amakuru y'ingabo za Kongo, ariko isubirirayo mu kirere itageze ku butaka. Bitewe n'iki? Bitewe n'ubwoba bw'ingabo za M23 ziri muri kara gace. Iyi ndege ni ukuvuga ngo yarije isa nkaho izanye amakuru ku rugamba igiye kugwa hariya ku kibuga, ariko yabaje kumenya ibyabereye i Goma. Indege yahise isubirirayo hariya ku Kivu hejuru y'ikirwa cy'Ijwi, ku Ijwi, kuko niho indege yaje gukatira itari yagera hariya idakoze ku butaka. Ntabwo yigeze ikora ku butaka. Ni ukuvuga ngo bari bamaze kumenya amakuru ko M23 hari indege bari baje guhanura, imwe muri kajugujugu zimwe zavuye mu Burusiya, bari bamaze kuyihanura kuko yari imaze guhaguruka, isa nkaho igiye guhera iri kwerekera muri Nyiragongo kugira ngo ize kumanuka iri kubarasaho, kuko bo bari baciye hariya mu kibaya cya Kibumba hafi n'umupaka w'u Rwanda. Iyo ndege ikimara guhaguruka bahise bayihanura, n'indi baza kuyikubita kuko zahagurutse ari indege ebyiri, imwe yaje kwangirika bikomeye ku buryo bavuga ko abantu babibonye bavuze ko yangiritse cyane itazongera gukora, mbese akazi kayo kabaye nkaho gahagaze. Noneho ikindi kintu, andi makuru ari kuvugwa byihuse cyane hano mu Rwanda ari gutrendinga, ni inkuru ya General James Kabarebe. General James Kabarebe akaba yaravuganye n'umukuru w'inyeshyamba za FDLR, amubwira ko ni mu bihe byashize, yaramubwiye ati ese wowe waje mu gihugu cyakubyaye ukaza ugafatanya n'abandi kubaka igihugu, umugabo amutera utwatsi. Ni ukuvuga ngo uyu General Omega, uyu uzwi nka General Omega, uzwi nkaho ari we mukuru wa FDLR, ubundi uyu yari we nkingi ya mwamba y'umutwe wa FDLR. Ni ukuvuga ngo mu minsi yashize Kabarebe yaje kumubwira ati mwatashye mukaza mu gihugu kuko igihugu ari amahoro. Uyu mugabo aza kunangira umutima, aravuga ati njyewe nzaza mu Rwanda ari uko icyitwa umututsi n'umwe atakiri muri iki gihugu, atakibarizwa mu gihugu. Gusa ikigaragara ni uko ku munsi w'ejo yaje kuza muri urugamba rwabereye hano Ikibumba, abariho baza kumurasira, baje kumurasa, gusa yahavuye afite ibikomere byinshi
atarapfa baza kumwerekeza mu bitaro by'Abarusiya biherereye hariya mu mujyi wa Goma. Gusa ikigaragara nuko ngo naho baje kuhamwimura bitewe n'umutekano muke bari barimo kwikanga, baza kumujyana ahandi. Zarangiye yitabye Imana. Mu Kinyarwanda niho bavuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Ubwo yanze kumva nyine, uyu baramuburiye yanga kubyumva. Ikindi kintu twagarukaho rero, wakwibaza uti impunzi zikomeje kuba nyinshi zinjira mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Simvuze ko ahantu ari hato bashobora kuzishyira, ese ruriya rujya n'uruza rwo nta mpagarara rushobora guteza mu karere ka Rubavu cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange? Ese kuki bari guhungira mu gihugu bavuga ko ari cyo kibatereza mu gihugu cyabo umutekano muke? Ibi bintu urabivuga iki? Icyo twavuga no kuri icyo waruvuze ati bari guhungira mu gihugu kwita igihugu cy'abanzi. Ubundi byo ni ubuyobozi bwa Kongo bubivuga, kandi abaturage b'ibihugu byombi ni abavandimwe, ni abaturanyi, ntacyo bapfa kuri bo, ntacyo bapfa. Ntabwo ni abavandimwe buriya, abaturage abakongomani n'abanyarwanda nta kintu bapfa. Kandi mu gihe cy'intambara bagomba guhunga. Nose u Rwanda ni umubyeyi, ntabwo twabima ubuhungiro. Wenda icyo twavuga ko n'abantu bahahirana bya buri munsi. Kucyo warumbajije uvuga uti ese bari buze kubona aho bakirirwa mu Rwanda? Ese ingabo za Kongo zishimiye ko baza mu Rwanda? Nacyo wakibaza. Kutabyishimira byo birumvikana, ingabo za Kongo ntabwo zishobora kuba zabyishimira. Ni ukuvuga ati wenda abaturage nibajya mu gihugu cy'u Rwanda biragaragara ko twebwe nk'igisirikari cya Kongo twatsinzwe, twabuze uburyo tubarindira umutekano. Ariko nanone nyine n'ubundi batsinzwe bagomba kumanika bakemera, kuko M23 yabasabye uburyo bwo kugarura amahoro binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Baranangira bati twebwe tuzakoresha ingufu, tuzakoresha intambara. Banga kubyumva. Oya, nibaze kuko ntago ari bo bambere twaba ducumbikiye ku bijyanye n'imitekano mike ibiri mu bihugu byabo. Ikindi kintu rero tutakwibagirwa kuvuga, ese wakwibaza uti amasaha 48 M23 yatanze. M23 urabizi ko ku munsi w'ejo ahagana ku isaha y'isa 8 yahaye ingabo za Kongo amasaha 28 yo kuba muri kara gace ka Goma. Ese wakwibaza uti kuki imirwano yazindutse iba kandi amasaha 28 atararangira? Ese kubera iki imirwano ikomeje kuba? Kandi ese wakwibaza uti ese ingabo za FARDC zifite amahitamo yo gusubira inyuma cyangwa se yo kuva mu kariya gace, cyangwa se barakomeza bahatanire mu kariya gace, ntibari bwubahirize ibyo M23 yabasabye muri rusange? Icyo twavuga ku masaha 48 M23 yatanze ku munsi w'ejo. Ikimara kuyatanga, urazi M23 burani igisirikari kigira ikinyabupfura. Nubundi impamvu imirwano no munsi yaje kuba yabereye hariya, impamvu yabereye hano, ubundi imirwano yahereye hano mu gace ka Kibumba. Ni ukuvuga ngo FARDC y'ubwayo mu gitondo cya karekare ikimara kumva riratangazo rya M23 ko igiye gufata uriya mujyi wa Goma, FARDC yabyutse yataka. Mu kwataka rero, urazi ko abasirikari ba M23 baravuze bati twebwe igihe twatatswe tuzirwanaho. Kandi mu kwigwanaho nibwo bagiye bahasha FARDC, bayisubiza inyuma barayirukankana cyane paka bayigeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Nacyo baragifata kuko nacyo bagifashe ubu iri joro.
iri joro ikibuga cy'indege kiraye mu maboko ya M23. Ni ukuvuga ngo amasaha 48 M23 yatanze ko ingabo zose zitwa imitwe yose ibarizwa mu mutwe wa Goma, mu mujyi wa Goma. Hamaze gutambuka amasaha 27. Ni ukuvuga ngo ejo mu masaha ya saa 8 nibwo ayo masaha azaba arangiye, ubwo nabwo tukazamenya ngo M23 ko yatanze aya masaha ni igiki kigiye gukurikira. Aba FARDC ndetse n'abandi basirikari bose bashize mu bikorwa, nibanga nabwo tukamenya ngo M23 ni iki igiye gukora ku byo yamaze gusora muri ririya tangazo. Reka dusoreza aha dushimira abakunzi b'amakuru y'Ukuri TV bakomeje kubana natwe, dushimira kandi tubashishikariza gukora subscribe. Wakoze cyane. Murakoze cyane. Reka dukomeze kubana namwe mu biganiro bitandukanye ku makuru y'Ukuri TV. Ciao ciao.